Kang, tuang heula ya, Kang. Geus geurah. Aku nggak lapar gitu tadi nggak ada guan. Ya, Kang ya. Wah, kebeneran euy, Kang. Tuang jang ya. Oh, ada tuh. Kebeneran buka bete acan dahar itu nyi. Geser nyi. Mana sambal nyi? Nuna euy, Kang, sama terasi jeung lauk. Gini tan belakang kada anggurkeun. Batu lebar bisa membajir. Oh no. Ayo tuh, Kang. Enak ya. Sok berepen sekalian, Jang. Oh, komo tuh, Kang, arek kayak gitu mah. Alhamdulillah warung, Kang, aku yang kemarin mantep teh kakak aruh. Alhamdulillah kebenaran dia. Tas warung dia teh, Kang. Abi mari kuy lah nya, nuhun nyanyi. Jalem mah mani ampun hanya kali ditawaran tadi Kang di segala imet. Nyai maka ditawaran segala. Mamang, kamu ya? Kamu ya? Oh, Mama. Awan tadi teh sangunya. Sangu jengkol. Ya, dia sangu. Wah, kebeneran atuh euy, hek jeung jengkol. Ari itu ngiser-ngiser. Oh, jeung jengkol, jeung sambal terasi. Ya, piringnya. Ngopo? Wah. Nikmat aja jeung sambal terasi mah. Warag nuhunnya cok bi Sami. bade ka tuluy ka kebon abi mah nya nuhunnya. Ya. Gusti ting jelema teh dibeakeun ku yang keneh ge dahar. Abi ngobrol ngomong lah. Sudah Pak Haji Ismail lagi Pak Haji kacep. Pak Haji sih dari di mana Pak Haji? Abang Pak Haji. Alhamdulillah tas tadi itu butas yang lanai tapi temen Mana tuh Pak Haji nya euy? Jang tah aya ieu tah. Jadi tah. Bisa mau jam sang. Oh, bisa Pak Haji. Oh, beneran atuh Pak Haji euy. Enak saya beneran dah. Mohon Pak Haji. Ini Pak Haji liran dia. Lumayan lah enggak. Ayam mau 10 menit mah. Anak Pak Haji anak saya ya. Sok. Saus emang deh. Jadi enak Pak Haji. Dikabeak ya pisang masyaallah kayaknya.